Name Pawlos a diduyan ji Timoteos re, beşa yekemîn. Ji Pawlosê ku bi daxwaza Xwedê li gor soza jiyana ku bi Mesîh İsa ye, şandiyê Mesîh İsa ye, ji kurê min ê delal Timoteos re, ji bav Xwedê û ji Xwedanê me Mesîh İsa rehm, kerem û aştî li ser te be. Ez her gav şev û roj di duayên xwe de te tînim bîra xwe û ji Xwedayê ku ez ji bav û kalan ve bi wijdana paqij diperizimê re şikir dikim. Ez hêstirên çavên te tînim bîra xwe û ez bêriya te dikim da ku dilê min tije şahî bibe. Ez wê baweriya te ya ji dil tînim bîra xwe ya ku pêşî di dilê dapîra te Luîsê û diya te Evnîkê de bû û ez piştrastim ku di dilê te de ye jî. Ji bo vê yekê ez tînim bîra te ku tu agirê diyariya Xwedê gûr bikî ya ku bi destanîna min a li ser te ji te re hatiye dayîn. Çimkî Xwedê ne ruhê tirsonekî ye, lê belê ruhê karîn, hezkirin û xwegirtinê daye me. Îcar şerm neke ku tu ji bo Xwedanê me şahîdiyê bikî, ne jî ji min şerm bike ez ê ku di ber wî de girtî me. Lê li gor hêza Xwedê bi min re ji bo mizginiyê tengahiyê bikişîne. Xwedê em xilas kirin û ji bo pîroziyê gazî me kir, ne ji berkirinên me, lê li gor mebest û kerema xwe. Ev kerem bi destê Mesîh İsa ji beriya destpêka deman ve ji me re hat dayîn. Lê niha ew bi xuyabûna xilaskarê me Mesîh İsa eşkere bû. Wî mirin betal kir, jiyan û nemirinî bi mizginiyê derxist ber ronahiyê. Ez ji vê mizginiyê re peyvbêj, şandî û mamoste hatime kifşkirin. û ji ber vê yekê jî ez vî cefayî dikişînim. Îcar ez şermî nabim, çimkî ez dizanim ku min bi kê baweriya xwe aniye û ez piştrastim. Ew dikare tiştê ku sipartiye min heta wê rojê jî biparêze. Wan peyvên saxlem ên ku te ji min bihîstine, bi bawerî û hezkirina ku bi Mesîh İsa ye ji xwe re bike mînak. Wan tiştên qenc ên ku li te hatine sipartin, bi ruhê pîroz ê ku di dilê me de rûdine biparêze. Tu dizanî, hemû yên ku di herêma Asyayê de ne, dev ji min berdan, Fugelos û Hermoxenis jî ji wan in. Bila Xwedan rehma xwe li mala Onîsîforos bike, çimkî wî gelek caran dilê min rihet kir û ji girtîbûna min şerm nekir. Lê gava ku hat Romayê bi xîretkêşî li min geriya û ez dîtim. Xudan bike ku di wê rojê de ew rehmê ji Xudan bibîne. Tu qenc dizanî ku li Efesê wî ji min re çi qas xizmet kir. Nameya Pawlos a diduyan ji Timoteos re, beşa duyemîn. Îcar kurê min, tu bi wê kerema ku bi Mesîh İsa ye bihêz bibe. û wan tiştên ku te li ber gelek şahidan ji min bihîstine, bispêre wan mirovên dilsoz ên ku wê bikarin hînî hinekên din bikin. Wek leşkerekî qenc, ê Mesîh İsa bi min re tengahiyê bikişîne. Yê ku leşkeriyê dike, tev li karên vê jiyanê nabe, da ku li wî ku ew gazî leşkeriyê kiriye, xweş bê. Sporvanek jî heta li gor rêbazan nekeve hevbezînê, çelenga serfiraziyê nastîne. û cotkarê ku zehmet dikişîne, divê ew pêşî ji berê erdê parbistîne. Li ser bifikire ku ez çi dibêjim, çimkî Xudan wê de her tiştî de fêmdariyê bide te. İsa Mesîh bîne bîra xwe, yê ku ji nav miriyan hat rakirin û ji dundana Davud e. Mizginiya ku ez didim zanîn ev e. Ji ber vê mizginiyê ez wek sûjdarekî hatime girêdan
û tengahiyê dikişînim. Lêbelê peyva Xwedê negirêdayiye. Loma ez ji bo xatirê bijartiyan her tiştî radigirim, da ku ew bi rûmeta her heyî bikevin wê xilasiya ku bi Mesîh İsa ye. Ev peyv dilsoz e. Eger em bi wî re mirine, em ê bi wî re bijîn jî. Eger em ragirin, em ê bi wî re padişahiyê jî bikin. Eger em wî înkar bikin, ew jî wê me înkar bike. Eger em dilsoz nemînin jî, ew ê dilsoz bimîne, çimkî ew nikare xwe bi xwe înkar bike. Van tiştan bîne bîra wan û wan li ber Xwedê hişyar bike. Da ku li ser peyvan devjeniyê nekin. Feyda vê yekê tune. Bi tenê guhdaran hildiweşîne. Xîretkeşiyê bike ku tu xwe karkerekî bi dilê Xwedê û yekî ku neyê şermkirin pêşkêşî wî bikî. Peyva rastiyê rast bikar bîne. Xwe ji peyvîna nepak û pûç dûr bixe. Çimkî ew ên ku xwe dane vê yekê, wê di jiyana nepakiyê de hê pêşvetir herin. Û peyvên wan wê wek penceşêrê belav bibin. Himenayos û Filitos jî ji wan in. Ew ji rastiyê derketin û dibêjin ku vejîn êdî çêbûye û baweriya hinekan serobino dikin. Lêbelê bingeha ku Xwedê danî saxlem disekine û ev mor li ser e. Xwedan yê xwe nas dike û her kesê ku navê Xwedan eşkere dike, bila ew xwe ji neheqiyê dûr bixe. Di maleke mezin de ne bi tenê firaxên ji zêr û zîv hene. Lê yên ji dar û ji heriyê jî hene. Hinek ji bo karên birûmet û hinek jî ji bo karên bêrûmetin. Îcar eger yek xwe ji wan tiştan paqij bike, ew ê bibe firaxeke ji bo karên birûmet, pîrozkirî û ji bo bikaranîna Xwediyê xwe xweşkeys û ji bo hemû karên qenc amade. Ji xwestekên xortaniyê bireve. û bi wan ên ku ji dilekî paqij gazê Xwedan dikin re li pey rastdarî, bawerî, hezkirin û aştiyê bibeze. Tu xwe ji mûneqeşeyên bêaqil û bêfêm dûr bixe. Çimkî tu dizanî ku şer ji wan derdikeve. Divê xulamê Xwedan ji pevçûnê dûr be, lêbelê li hember hemûyan nerm be. Ji bo hînkirinê jêhatî û bîhinfireh be. Divê ew bi nermî şîretan li yên dijraber bike, belkî Xwedê fersendê bide wan ku towbe bikin û rastiyê bizanin. û bi ser hişê xwe vebên, wisa ku ji xefika îblîsê ku ji bo daxwaza xwe ew girtine xilas bibin. Nameya Pawlos a duyan ji Tîmoteyos re, beşa sêyemîn. Lê vê bizane ku di rojên dawîn de wextên dijwar wê bên. Çimkî mirov wê bibin xwehez, perehez, pesînker, pozbilind, çêrker, neguhdarên dê û bavan, nankor, nepak, bêdilovanî, bêrehm, buxtankar, cilek, har, neyarên qenciyê, xayîn, riktar, qure û wê ji Xwedê bêtir ji kêfê hez bikin. Wê şiklê jiyana xwedayî nîşan bidin, lê wê hêza wê înkar bikin. Tu xwe ji yên wiha dûr bixe. Yên ku bi qurnazî dikevin nav malan û wan jinên gêjik ên ku bi guneh hatine barkirin û bi her cûreyê xwestekên xerab tên ajotin bindest dikin, ji van in. Ew jinên gêjik hergav hîn dibin, lê tu caran nikarin bigihîjin zanîna rastiyê. Çawa Yanîs û Yambrîs li ber Musa rabûn, wisa jî ev mirov li dijî rastiyê radiwestin. Fikrên van mirovên ha xerabûne û di baweriyê de hatine redkirin. Lê ew gelekî pêş ve naçin. Çimkî bêfêmiya wan jî wê ji hemûyan re kifş bibe. Çawa ya wan her duyan jî kifş bû. Lê haya te ji hînkirina min,
رابون و رونشتنا من، مبستا من، باوریا من، بینفرهی و حسکرنا من، راگرتنا من، تنگاهی و جفاین من هیا. تو دزانی لأنتکیای، لقونیای، للیسرای چه تشت هاتن سری من دچ جفایان در راگرت. لی خودان از همویان رزگار کرم. اره همو ین که دخوازم به مسیح عیسی را جیانا خدایی بجین و تنگاهی بکشینن. لی مروفین خراب و دروین و ده خرابیه ده هی بهتر پیش وهرن و بخاپینن و بین خاپاندن. لی حچی تو دناو وان تشتین که تو هین بویی و تقنج باوری بوان آنیه ده بمینه. چمکی تو دزانی تو جکه و که هین بویی. تو جزاروکتی خواه به نویسارین پیروز دزانی و او دکارن تا شهرزا بکن. داکو تو به باوریا که به مسیح عیسی خلاص ببی. تواهی نویسارا پیروز جبینا خودیه و جبو هین کرن، لیهلاتن، راست کرن و جبو پرورده کرنا در ریا راستاریه ده بکیرته. داکو مروه خوده جبو هر کار قنج بکی ماهی و راپیچاندی به. نامه پاولوس آددویان ج تیموتئوس ره بشا چارمین. ایجار از بر خوده و لبر مسیح عیسی کوه دیوانا مری و زندیان بکه و جبو خاطر هاتناوی و پادشاهیاوی تنبیه لتدکم. پیوا خوده بده بهیستن، بدم و بیدم لسر وی بسکنه. بحمو بینفرهی و هینکرن حشار بکه. دنگ خو لوان هلده و جسارت بدوان. چمکی وقت وی بی که نخوازن گوه خواه بدن هنداریا ساخلم، لی اوی دجهه ویده لگور خواستکین خواه جخواره گلک ماموستیان بجوینن، ین که تشتین لگوهن وان خوش بین هین بکن. ایجار اوی گوهن خواه جراستی بزورینن و بکوین پی چیروکان. لی حچی تو ده هر تشتی ده لسر حش خوبه. ده تنگاهی ده صبر بکه، کار مزگین وانیه بکه، خدمت آخو ببه سری. چمکی جخواه از دبم گوری و وقت چوینا من هاتیه. من تکوشینا قنج کر، من هفبزینا خو قداند و من باوری پرست. اونها تاجا راستاریه جبو من آماده یا که دادگره داد پرور خدان. وی روژه وی بده من و نتنه من، لی وی بده وان حمویان جی ین که بریا خویابونا وی دکن. بلزینه کتبه با من. چمکی دیماس جوه دنیای حس کر و درج من بردا. چو سلانی که کیرسکیس چو گلاتیای، تیتوس جی چو دالمتیای، تنه لوقا لبا منه. مارکوس هلده و بخوره بینه. چمکی او جبو خدمت بکیری منته. من تخیکوس چاند افسه. گاوا کتبهی وی عبایه کملن ترویای لبا کارپوس هشتیه بخوره بینه و ساجی نویسارن نهف پیچایی به تایبتی ین چرمین. سکندر سفرکر گلک خرابی لمن کر. خدان وی لگور کرنه وی بدوی. تو جی های جوی هبه. چمکی او گلک لهم برگوت نامه رابو. ده پرستنا من آپیشی ده تو کسی پشتا من نگرد. همویان از تنه هشتم. بلا او یک جوان را گناه نه حساب کرن. لی خدان لبا من راوستا و هزدا من داکو بسایا من مزگنی بتواهی بیگوتن و همو ملت ببهیزن. ایجار از جدوه شیر رزگار بوم. خدان وی من جهر تشت خراب رزگار بکه و جبو پادشاهی خویا عزمانی خلاص بکه. رومت هر و هر جوی ربه. آمین. سلاوان پریسکیلا و آکیلاس و هر وها لمالا اونیسیفوروس جی بکه. اراستوس لکورینت ما. تروفیموس جی من لمیلتوس نخوش هشت. بلزینه که تو بریا زوستانه بی.
Eybulos, Pudes, Linus, Claudia û hemû bawermend silavan li te dikin. Xwedan bi ruhê te re be, kerem li ser we be.